Arambai News Guwahati da Manipuri Pau Tabiri Singbu Ihan Han Bamaktada Chingangbam Sujitarani na Kurumjari Housing Asigi Samlapa Mariba Pau Sing Lowirasi Ngasi Nungtil Kasar Singerbon Ward number 2 gi Barak Turel gi Lerai Ninkhaiba Manakta Miyam gi Oiba Mifam Ama Singerbon Development Association SDN Sin Langduna Yu Chauba CH Mohan Singh Y Mani Kamini Amasung Y Nodia Chana Presidium Member Sing Oiduna Phamkre Mifam asida Singerbon Erosion Protection Project ki matangda khananaina khibaga loidana thabak haugodoriba project asi implement tawrakpada yengsinaba miyoi 35 na saba subcommittee amasu semki Sopan Asangbamna convener oikiba subcommittee asida SDA gi president Yu Chauba amasung secretary Y Nodia Chan EYC gi president M Pradeep amasung secretary Anil P Raj Bihari K Champalal P Rajendra K Birena Chingbasu member oina khanki Numit Humnigi Kongchatta Barak Tampakta Lakiba Manipur Inergi MP Dr. R.K. Ranjana Ngasi Gandhi Bhavan Silcharda All Assam Manipuri Students Union na Sinlangduna Pangthokiba Mifam Amada Chief Guest Oina Saruk Yaki Barak Tampakta Khundariba Manipuri Singna Thengnariba Socio-Economic amasung Political Issue Sing Loidana Hauzik Thengnariba Imalongi Issue asida Angaba Mateng Pangani Haibagi Thazaba MP na Phongdoki Various issues of Manipuris living in Assam haiba hiramasida pangthokiba nomagi khananainabagi thoramasida aikhoigi loan amasung natpu matam punamakta ngak senduna thamnanaba hotnagadabani aikhoigi oiba issue singda tokhai tanabagi wakhalon thadoktuna punnaba hotnaminasi hainasu mahakna makata ki Amsugi President P. Nilakanta na mifamapu oiduna pangthokiba thoramasida akhanaba mithung oina Silchargi MLA Dilip Pal Dr. K.N. Chan Arambam Nandababusu daista famki Mari Lenana Professor K.H. Dhiren amasung S. Komlakanta Singhana paper sing pathoki Panbayai MP R.K. Ranjan ngarang Silchargi manak nakna khoirenda laiba Manipuri singi puwariga sagonariba leng ondabi pata chatuna yengsilroba matung jaribonda chatuna lawatki imalai khurembi konung lekai da laiba ibudok pakhangba khubam amasung laininghan nauria fulogi pokfam khubamda khurum bagaloinana BT road lala da laiba bir tiken jajitki mitamda leisu katki amadi Tungda Gwalipargi Sepak Takraw Playground da pangthokiba public meeting amadasu MP Dr. Ranjanna Saruk Yaki Duliazanda pangthokliba Asugi Mifam ngasi aroiba numitne chahi nipugi miyoi sing Asugi member oiba yaroi Central Committee gi member singsu chahi nipunithoi hek subaga phamdagi pothagadabane chahi ahum khudingi District Thaki Conferencing su Pamgadabane amasung Central Committee gi term chahi ahumdagi henwa yaroi chahi ahumga tha ahum hek subaga committee adu defunct tawgadabani haibagi warep sing lowki yamnamak maroiba warep amana nupi thiraba miyoi sing asugi member oiba yaroi haikibaga loinana asugi sangvidhanda advisor amasung chief advisor gi phamsu thamkhre hariba anoba semdokliba sing asi inglisingani kulhumdoidagi chatnaba hogani hairi Nagalamaromda Chief Advisor Samujal Kumar Bhattacharya Asuda Makhatana Leithaba Leithadabagi Wafam Hauzik Fawda Tangdangba Khangbangamdri Machal Manau Oibasingna Kap Lauduna Asu Thadok Piganu Haizarakpadagi Asu Thadoknaba Khongfam Ama Kansilurabasu Samujana Khongfam Ani Handorak Patabagi Fibamda Leirakli Adubu Ngasina Miphamgi Aroibane President Amadi General Secretary Oigadaba Singh Yauna Pnomaki Laikhai Ngasi Taragani Delhi dangasi BJP High Command ga phaminakhrabasu BJP amadi BPF Alliance tatnabagi matangda aroiba warep laukhidre Dispur gi matam loidriba fawba Alliance asi makha chathakigani BTC mikhalda BJP amasung BPF ki pangal changyeng tawbaga loinana Alliance handoktabagi firep laugadori adubu party ani asigi mari tatnare haibasimadi chamada chama chumbagi phibamda leikrabane Ngasi BPF ki working president amasung Rajya Sabha gi MP Biswajit Daimari BPF tagi tokhiba tanatana Rajya Sabha gi MP phamsu thadokpagi cherol Rajya Sabha gi chairman da pisinkhre Nakalamaromda BPF ki general secretary Emmanuel Musahari su BPF thadokhibaga loinana hayeng Biswajit ka punna BJP da changlagani hairi Phibamasida Dispurgi wa Delhi BJP na tabiraktrabasu BJP amadi BPF Alliance BTC Mikal asidadi hauna leitre haiba yanare
ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ BPFꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯃꯣꯍꯤꯂꯥꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯥꯆꯨꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ BJPꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯇꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯦꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ, ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯉꯁꯤꯁꯨ BTC ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯇꯥꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ BJP ꯑꯃꯗꯤ AGPꯁꯨ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯇꯁꯨ ꯃꯩ ꯆꯠꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ꯫ AGPꯒꯤ MLA ꯀꯥꯖꯔꯕꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯎ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯄꯨꯝꯕ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ AGPꯗ ꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯗꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ AGPꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤꯠ ꯈꯔꯁꯨ BJPꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ BPF ꯑꯃꯗꯤ BJP ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯅꯕꯒꯨꯝꯅ AGP ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯁꯨ ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯚवन ꯁꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛꯀ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯑꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯝꯅꯤꯁꯠ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥ ꯆꯥꯅꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ "ꯑꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯋꯦꯠꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔ 39 ꯌꯔꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯗꯂꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁ ꯐꯣꯔ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ 2020 ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 65ꯅ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯥꯀ꯭ꯔꯥꯕꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯕꯤꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯆꯍꯤ 62 ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯀꯣꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯊꯣꯛꯄ BSNL JTO ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯔꯖ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯆꯍꯤ 63ꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯕꯥꯛꯇ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯒꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯂꯝꯂꯕ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯁꯔꯃꯗꯤ ꯚꯦꯟ ꯊꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯨꯔꯖꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯦꯟꯅ ꯊꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯝꯊꯤꯡ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯆꯪꯕꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯔꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯎꯠꯄ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯊꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯃꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯦꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯏꯁ ꯖꯦꯟꯇꯤꯌꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯩꯂꯦꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩ NGOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ NGOꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯔꯇꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯖꯦꯟꯇꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ NGOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯤꯌꯔ ꯒꯦꯁ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ DSP ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ 8 ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯆꯟꯄꯨꯔ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯨ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯝꯇꯤꯂꯥ, ꯄꯦꯁꯥꯔꯊꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯅꯤꯁꯥꯒꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ JMCꯅ ꯀꯥꯟꯆꯟꯄꯨꯔꯗ ꯕ꯭ꯔꯨ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫
Assam ngasi COVID-19 gi anoba positive case chani ga kulhumdoi phangkhre. Positivity rate na chada ama dasmik ama ani ne. Apunba confirm case masing lakh aniga lising tarama thoi chamri kuntaret yaukhre. Lising ahum ga chani kuntrani thoi active oiri. Ngasi miyoi ani laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing chamapan ga humbudra humdoi yaukhre. Tripura ngasi anoba positive case humbudra manga phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising kuntrani thoi ga chahum humfu mari ne. Chamapan ga tara taret na active oiri. Miyoi ama ngasi COVID number moiduna laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing chahum ga humfu humdoi yaukhre. Manipur ngasi anoba positive case chani ga humbudra phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising kulhumdoi supna tarani pan yaukhre. Lising ani ga chamapan humbudrani thoina active oiri. Miyoi ama ngasi Manipur da COVID number moiduna laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing chani ga kuntra humdoi yaukhre. Arunachal Pradesh apunba confirm case masing lising tarataruk supna amani lising ama supna marfuni thoina active oiri laikhidabagi masing nifuma panne. Meghalaya da apunba confirm case masing lising tarama thoiga chani humphuma panne chamapan ga kunmanga na active oiri. Ngasi Meghalaya da miyoi ani COVID number moiduna laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing chama supna nipan yaukhre. Nagaland da apunba confirm case masing lising tara chatruk supna nipane lising amaga chahum nipuna active oiri laikhidabagi masing yankhai tarukne. Sikkim da apunba confirm case masing lising mari ga chahum kuntrani thoini chani ga humpu taretna active oiri laikhidabagi masing marfutara tarukne. Amadi Mizoram da ngasi anoba positive case humpu taruk phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising ahum ga chatruk supna taretne chamri ga marfuna active oiri laikhidabagi masing mangane. India da ngasi gi hojik phawda anoba positive case lising kulhumdoi ga chawnga kumapan phangkhre. Total confirm case masing na lakh marfutra dasmik taret mari yaukhre. Total active case masing na lakh mari dasmik ahumapan ni amadi total death na lakh amaga lising kuntrani thoi chamapan ga humpuni thoi yaukhre. Ngasi gi hojik phawda miyoi chamaga marfutra mapan laikhidre. Aroibada atopa pausing da. Tara manga suba G20 summit ngasidagi virtual format ta haukhre. Saudi Arabia na chair loba numit nini gi summit asigi theme na realizing the opportunity of the 21st century for all na oiri. Chahi asigi oina masina ani suba summit ni. Pradhan Mantri Narendra Modi na hujik matam ngayaki matungda summit asida wa ngangadauri. Summit asida COVID pandemic ki matangda khanabaga loinana masina maram oiduna mangkiba sinfam amadi thabak sing matau karamna hanjingani haibagi matangda maroina khanagadauri. Global FMCG measure Unilever na ngasi company asigi mouthwash formulation India da puraklagani haikre. Hariba CPC technology yauba mouthwash formulation asina second kuntra chin tenglabadi coronavirus chada marfutara mapan dasmik mapan hantahan gani haina claim taurakli. COVID thogaliba mahigasi lok hubadagi thorakpa tin natraga natondagi thorakpa amotpa singi kuthangda maroina sandokpa maramna hariba mouthwash asina chin tenglabadi chin manungda lairiba viral lot hantahangani haibani. Adubo company asina chathakiba test singdagi phangba report matungina formulation asi COVID layingnabagi natte loinana sandokpa thingani haibagi guarantee su natte hairakli. Khudhamba amaga lapthoknaba amsong mask uppagumba COVID ngakthoknabagi thaurangsing adugi mathakta mouthwash sizinabase yamnamak maru oi hairakli. US President Donald Trump ki machanupa khwaidagi ahan Donald Trump Jr. COVID-19 positive oikre. Layongdi yaude adubu quarantine da leiri. Chahi nipuni thoi suraba Trump Jr. hojik fawbada asymptomatic ni COVID guideline pumba ngakna chatli hairi. Nakalamaromda US President-elect Joe Biden na American singda lemna COVID vaccine panghangani lauthokre. Amade Canada gi khwaidagi chawba sahar Toronto da COVID case hengalakpadagi lockdown tauragani. Lagliba ningthokaba numittagi sarasigi non-essential business amadi services ayamba thingzilagani. Panbayai leibagasida nongbada anoba COVID positive lising mangamuk leptana oirakli. Nakalamaromda Hong Kong na mangarak suboy na Air India flight sing ban tawgadori. Ngasigi oina di Arambai News Guwahati da Manipuri pausandok chaba matang sa loisinzabaga loinana amukasu hanna